Nula. Evo da se zahvalim Dani na ovom divnom pitanju koje nam je postavila vezano za Vital 5. Ja ću nekoliko rečenica da vam objasnim zašto ovih 5 vitalnih proizvoda su idealni za svakog onoga koji je zdrav i želi svoje zdravlje da očuva vitalnim i želi da ga unaprijedi. Prvi od ovih 5 proizvoda je aloe vera. Naša kompanija je prepoznatljiva u svetu po uzgoju aloe. O aloe vam ne treba mnogo pričati, sve to možete naći na internetu, koliko je ona nezamenljiva i koliko dobrobiti donosi ako svako jutro uzmemo čašu aloe. Sljedeći proizvod koji je u Vitalu 5, to je Argi Plus, L-arginin. Bez L-arginina danas nema vrhunskog sporta. Međutim, sve češće ga koriste i rekreativci i oni ljudi koji žele da se osjećaju mladi i zdravi. Šta radi L-arginin kada dospije u naš krvotok? On jednostavno proširi krvne sudove, ubrzava metabolizam i ubrzava razmjenu materija u našim ćelijama. Jednostavno, produkti metabolizma će brže da napuste naše ćelije, sveža hrana i kiseonik će mnogo lakše da dospe do ćelija. Jednostavno, od običnog puta postaje autoput za razmjenu ćelija. Sljedeće što je za njega jako važno, kod svih sportskih povreda, kod svih oporavka, nezamenljiv je zato što hrani mesto koje je oštećeno. Također, L-arginin je fenomenalan za one koji žele da sačuvaju svoju mladost i vitalnost. Arctic Sea, omega 3, 6 i 9. Nezamenljiva hrana za nervni sistem. Znači, proizvod koji je sjajan za ljude koji žele da podrže svoj nervni sistem. I krvne sudove, da ne zaboravimo krvne sudove. Sljedeći proizvod je Daily, jedan od najboljih multivitamina na tržištu. Ono što ga izdvaja od drugih multivitamina je to što je on rađen u nanotehnologiji. Znači, molekule su značajno manje. I ovo su jedine tabletice u kojoj imamo tragove aloe vere koji pomažu da svi ti vitamini, znači kad dospiju naš probavni sistem, da mnogo brže dospiju do ćelija jer imaju sopstveni nosač. Istraživanja su pokazala da vitamini iz Dailya 18 puta postižu veću koncentraciju u ćelijama nego obični vitamini koji su nam dostupni na tržištu. I to je njegova ključna prednost. I peti proizvod iz našeg iz Vitala 5 je Forever probiotik. Jedan od najboljih probiotika koji imamo na svjetskoj sceni. Probiotik koji je napravljen u 6 sojeva, ima čak i crvenu bakteriju, u 8 milijardi bakterija. Ono što je jako bitno, specijalna ambalaža da očuva te bakterije vitalnim i zdravim, ali ne samo to. Svaka kapsulica koju popijemo ima posebnu zaštitu i ona će neoštećena proći kroz naš želudac, sačuvat će bakterije od štetnog uticaja naše želučane kiseline i sve te bakterije će dospjeti u naša creva, gdje će da nastane creva i tamo će stvoriti idealne uslove za našu dobru i kvalitetnu probavu. Vital 5 svakom od nas će dati jednu vitalnost i snagu. Samo onaj ko uzme Vital 5, poslije toga znaće koliko on dobrobiti donosi za naš organizam. I to je moja preporuka. Uzmite Vital 5.